chỉ bây về cule technical glitch te hi chu thil om de tu re nga ngai la tunna hian dar ni le minute som pasarinia kan hun man dan tur khan minute chu mi ti hi nu da du soi ang te khan presentation te mi ma thu soi hi kan soi pa nga ngai to wa hanin nervous hi om vak lem lawa mai ro chu pathian thu ni a pathian phat mi te ma thu soya hi chuanin adan hi adang ma chuwang chuanin tong try ka thei to min ka tong try na sa a voina hianin ka thupui tan chang thana revive and reform Mizo tong chuanin har na le siam tharna reform big taka hi shape again mo shape again ang te pon lo ni ta se chumi chu cái mà hắn ôm na rei to thla thum thla ruk vel hi chom to ni tin a chang chon a thei ang to ka in reflecting nia bible chang mun thuma chiar ka duwa ka chiar tur hau hi a sei thom viau mai a mai ro chu toy te chiar hian in a context hi a kim thin lova ka hria avangin kan chiar deuh ve ka ngamin lo hria thiam sak mai la sei deuh hleka chumi atang chuanin thuang thum ang dewa kan thu soi tur te chen sang de wila kan bible chang chiar tur te hi attend english bible nen katikopa a chan chu translation a hian a meaning hit mena lo bo thin awang hianin attend te hi chu english in lo chiar du ni chuan english bible a han lo chiar jok mai wila thain ka sia chang ma sabera hian zo hana bung khat chang khata tanga chang som pariat hini se John chapter 1 verse 1 to 18 atirin thu a thu chu pathian ne na oma thu chu pathian ani chu atira tangin pathian ne na engkim ama manga siam ani a thil siam reng ama tel lo chuan engma siam lo ama chuan nun na oma chu nun na chu mishing te tan ani eng tu thim zinga alo enga thimin chu angam lo pathianin mi pakhata ron tira ming tu zo hana ani chu eng thu chu ashia tir tur lo kalani mi zong in athu cha chu ashia ta anrin na turin ani chu eng chu ani lo eng thu chu shia tir tur lo kalani chu eng tak khovela lo kala mitin ron en tu chu ani khovela oma ama manga khovel chu siam ani a khovelin ama chu asha si lo amaram nge alo kala ama miten an lo lom si lo mi then khat ero chuan an lo loma ama an ringa anena pathian fate ni theina pe a chungmi te chu thi sena rin an nilova ti sadu zonga rin po an nilova mi padu zonga rin an ni heklo pathian na shin an ni zoke tin thu chu ti sa alo changa kanjinga alo omta a ti ni se chuan heta atop lai te a dan chu mausia manga pe ka ni a khongai na le thuthak ero chu iswa krista zara lo thlengani tu man pathian an mungai lova pa fanei chun a ang chung om chuan a chanchin a hria tirta ani ti ni se chuan marka bungli chang somthum panga tanga li khata hian mark chapter 4 verse 35 to 41 chuminia khwa alo tlai lam chuan an hena ra le lama soni kalang u atia mi puite chu an kalsana an chuan na longa chuan an ni chu akal puya longdang te pon an tel ve a tin thlipuina tak alo tle ta a tui phone te le longa an tui phone te chu longa te chuan an ron inwor luta a khat don tamaya ani chu long mei lama lukham khamin alo mu hi la an han kai thowa zirtir tu kan boral don hi poi ti lovem ni anti a ani chu alo thowa thi chu hawa dil ne na po chuan ngoila omhle le ro ati a thi chu abang alo re ta thup maya ani chuan an ne na ainga nge in hlo rin na reng in la nei na nge ati a an hlau te em a hemi hi tu nge ni le thi le di lampo in athuan o hi tia helai big taki english version at chiar tel ka du tat maya Jesus calms a storm. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he woke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him? Chuan chang topa
Mathaya at siar kan siar to patan bung som paruk chang som pathuma changa som pakwa a Iswan Philippa Kaisarabia lalo thenchuan miten mi ring fapa hi tunge ani anti ti in nazir ti te chu azota anni chuan then khatin baptist tu zo hana antia then khatin eliza antia a then khatin jeremiah emo zol nei tu emo antia ti in an changa ani chuan an hena ani nangnin tunge ni am shiat atia Simon Peter chuan a changa Krista pathian nung fapa chu ni atia Iswan na Simon Barjana inihloe mishringin asyatir loktia kapawa na mi in asyatir che anizoke tin nang petera ini ti kasil bokatse he lungpui chunga hian ka kauhran karem chawanga mithiko kul kong khar te chuan angam lowang wanram chabi te ka pe angchia leichunga eng poi phwar apiang wana phwar ani anga leichunga eng poi phel apiang wana phel ani ang atia Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed you are, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock atikan Petera ka lungpui Simon natanga Petera tia thaka ni khan aming omzia ka lungpui ti na khania and this rock I will build my church and the gates of the ship the hell shall not prevail against it le vanram chabi te ka pe angchenga leichunga eng poi phwara piang wana phwar ani anga leichunga eng poi phela piang wana phel ani ang atia lepan kan bible chang charte kan savai tan mal mi som sakro se pathian ne na mal som na dilin ang tong tayang u hallelujah amen hallelujah tharau thiang le mimin ompui ni ti kan sha da wangin le ne na lom tho kan shil che o kan pa wana mi he khovela hian iram lo thleng sela idu zo wana mi tenan tiangin lem in te trose lalpa ikhong ina le zanga in atharin min lantir zelavo innia kartam takte helai muna UK khoveram pomchu virus manga soin hin kan ni a UK nge ya te po I mun khata mail in UK Zofate voi mun khata luang khoma in muchin kha kan in mu thei to lova tian zoom mangin online mangin Inkhawm te kan neya amai ro chulal pa I in puan chwa du na chuan kan screen mangten kan phone mangten khoim kipa yani oma ipa ngai renga omnipresent ni a ve ni a po hian he ke mitam takin har sat na kan ruathi nangin lalpa itra idu na le irau puina ron in puan chwa nan idu zo ni mang the ni ti kan share the vine hin na lom thu kan chil che ni lalpa min ompui to a kan loma kan chan tu te kan sharing min nei tu te o I kharau thiang ni min kan thu soi du le kan bible chang chu da in chun zom ve kan ni te ka share the vine lom thu ka chil che ni omun sang sang oma ila kharau thiang lim pakhatin min polo ve ni a hian ke I boy nu tling lo tak mai nang ma thu I kau shan ma fa te I manga I fa tin he na ka puan chwa tu hi idu lo zong le thai ti lo zong min ompui lo ka soyang ti ka lava ka khura ka lau em ani Mahse lal pa nang ma ne na ka tong thai ka di le tharau thiang le min ompuya ne na min puan sak to wang ni na lom thu kan chil che ka Inkhawm na bul min tran sak to a top min shwai thleng le la I tharau thiang le min ompui min veng zel turin chung zong chu in ne na lom thu soi chung kan lal pa du tak I som min khoi ma som na kan di le amen thu ti sa lo changa te hi man kar masa kha pisaroni te sharing atang te khanin a in relate rio hian ka sia nga ting Christian society Christian kan ni na hi arai to tuka amai ro chu soitong in virus aron thlenga kan khove hi abuai noya kan ni tin hun man dan a in thak thleng beka tu ta chuan kha thliron tle khanin min soi hin dan hi adang na salu to kani aktira tanga thakhat vel kha chu kaima engma effect om lawa hlau na em po kanei lo pa ngai ta khan ka ti atira phe chong kap phur ni chon mak deu me chu ama thla tang February ma January ka ron let atang khan kaima hian thi tu rain sha nei kanei ta kalung hileng thei me ma zan khat phe chu wala sai lo nei ka te ka sa la ngai la ka khove thil hian a quench lo ni hla thar ron siam le te a thlara te ka te han ka lo dil ve ringot me I home nuwa na
ha de inka thoka ho nu a hian enge sarmon han ngai thak wang te chuan enge moni tak thil enge mo thleng tur a hriat na hi kan e keima hi ka restless to pani chu khovel thamwan na ni si lo le khovel han thak hlel lo riaw na te chuan vanram han ngai ngoi na te hi kan e chuan voi khat pe chu kan nu ne han ka in bia khanu bula han nu lo tong chu thelawa lo ta ni la te kha ka tia chon he ke emergency contact te hi ka siam thai ka tia chon ka colleague te bula bo kan boss bula bo enge molo ni chon ka ruwa hi zo ra ma thon ka dua a thelo ni pon nge ta ha ka soi na sa ni Alinery come on tia ma chu January thatop la ma de khan ni to a Mahse keima hianin enge mo taki he khovel han kal san du na ria mai te hi khatiang te kha oma chan hei cha chuanin taksa chet na lo nei thin te kani wa han amma in voi khat ka ho line rei tok sang hi so pani vela khan ka tul tlat maya ho zile khazir han ban san ga tinge he ka om na han ko om lo mani o ti zok chu ni in ka sia eng ti tur hian nge ka purpose hi ka she thina te kinan ro chu na tlem te kan lo rong bol na ang ti te ka purpose ni aka sia rual hian he khovela mi hi ni lo ni a sia ta helai mun om lo tu rei in sia na hi ka nei tlat maya tuan tian rin lo de main virus ron thlenga ti hanin kan khovel in China kan enthuapa hetlam hona ron thlen po khanin keima hianin han lo na han chet na hi om lo re renga Mahse chu ta chuanin Hillsong Oxford B ka Inkhawm na group how te prayer meeting te kan nei thina ka in po na em an bula kan chap theya kan har sat na kan engkim kan chung ril zong hi kan in share thon thei ni Mahse chu ta chuan ka hria chian chu kan lo dam thatten sum le pai kan lo nei he UK Zofate po heteron om chin hi chu thakhata nuai hlo chin vek manin enkol thei chin vek hi kan lo ni hloma chung housing a chuanin thil a lo thata thadewa lo om chuanin pathian fakte hi lo ol me hyang ka lo sia ka sia chu virus in min han hong tak mai chu group meeting zoom kan han nei thina kan prayer ana ho avoid thum voi li na chuan na te kan han hlo tana nge kan mortgage te kan ang lau the kan boy kan in le lau te khatan khamin nu na khanin Christian in te si tharau thiang hlimpoina ompui to attend adong lau te khamin nun kha he virus yan aron soi danglam aron ti chiang em aron engtin nge kan tiang chu ama a in thup kha aron puang kan vulnerable na kha aron tilang ni mai han ka sia chuan Mizoram lam kan han ena Christian ao tap dil na chung trai na home crusade revival anna sa ema revival har na kan thleng kan nei na sa thin box sia ama in chuan tu na po athleng mek zela alom om lu to ka Mahse nga tinge ma na changa Christian lo ni to si tu na chuan tlana kal to tur si khat cho pek ngai le kan ni thin ti ang te khan kai ma han chi sang zo na hi aron oma nok noi me ni voina ka soi tur po hi nok noi don ka sia ka a bulin ka sia ka soi thiam lo a chiang lo ngem nang ma ni ya in ma mo zo na le in lo du zo ka khan le kai ma zo hi ka in soi chiang thiam ngem ti po hi ka chi lo amai ro chu pathian mingin kai ma anun kan nun ron thleng nasata ka min ti buai tu le min ngai to na min petu ani awangin ka soi chua huai ta ka soi pop hi nga hian ka shebok sia pi sharon ni ang de khan kan te lai tangin Bible nge biak ina kan sei liana Sunday school kan kal chautar tra Mahse pathian hi ka tri ani ka hlau ni ka ngai to na ka tong trai na thina chuan thian ka ngai to thina olal pa ka te ka dil thin hian engtin nge in dil hanin nge to veola in tong trai hian ama chuan pathian khala ya thunga ading lama vantir kau isua omanga ti khan tharau thiang ni miana hual velanga tiang han ka ngai to thina min ti buai thin mani chuan AW ka kan kal khan kumnga chunga khan religion class si apoi mo mema Christian kan ni chuan Christian lo religion dang ha ka zir chian anga Christian engwang nge kan ni le Buddhist hi tha ka ti zo kan ni achan chu mi sia thiam na an nei the mema chu ran an mangai ema kha wang khanin Christian te nun te ka han ena adik lo thala nge rem lo na hi ka nga lu tu ka a big takin
Old Testament kan chiar phei chu mei chin tuk tlan lo na mo mei thil dik lo ka pom lo zo atam lut tu kan chuan Palestine chian thadeu kan nei hloma Israel pom mia lo mo khang hau ti ne khan chang chuan dar thum dar li thla kan debate ta ni tu ta ton religion kha ka han chiar thui tu la hey the god delusion ti te kha ka chiar thina kan enzela tu ta chuanin oma kani thu chu oma kani tia tu na he pa Richard Dawkins he Oxford kan customer thina ne kan website ta kan ta ka join tir khan he pa hi milar sin te oni kan sha ta wangalo ta website ta oma ma se interaction engma kan ngai lawa so mani a thakhat vela khan lockdown an chan tir khan a computer te siam thata ngai ti khan kan ba deliver old customer nge chuak ngam to lo how he but tia office ban pa kal te kan ne chin atira han the god delusion to me na an lo chu abu kha azawine ka chiar lo ma ro chu an kom na te nge an lo te ka chiar thina chu ta en chiang de wa ti chu a en na sat po le religion lockdown isua an endan le hemina a interpretation hi ani chuna challenge bela tuta a target te chu no pangte te khanita ni Christian ni lo atheist kan ti te na religion an en na kha keima na satakin aron omta chu kan en chian khanin he te kinan Richard Dawkins na ale khabua asoi tamzo ka chu Christian kan ti te religion kan ti na moral le immoral in kar chung chang vel te kha ava enta chu ta chuan te kinan he mi tamzo kina Christian atang Christian lawa anin omna achan chu convention a an te line te kinan e Catholic noi an lo thang lian na ti ang chi te chuan afanu chu emo afapa chu emo a Christian society at house kha apa kha cult mo enge Christian sa khokal dik lo ang chi te khang tiang ang chi te chuan khang tiang zong kha a enna chuanin ati chu Christian kan ti hi religion anga practice ani chuan kaldik lo na hi alo tam man he crusader kan ti ang chi te mo chuan ke ni po kan hanin en lea kan tet lai tangin e Christian society a khan lo maila oma kan ni thuwa oma ke mani kan lo sha the tu na po Boris Johnson hi prime minister ni mani adam lo kan tong trai sak la salomani chuan Donald Trump ate po ashelo kan om lo ma se Boris a khan min sheve min shat ve lo kha chuan kan relationship kha nge ameter lo ni Donald Trump a shat let kan ni lo kha chuan ameter lo ni chu ta chuanin pathian hi kan shia chu kan Christian nun tam zo ka chuan kan shia kan du kan mamo huna kan han awa kan mamo wak la huna kan da thalea chuan thu thong hluya kan ena dan heta e pathian thu helai huna asoi kha mausia manga dan kha pe kani a ma se khongai na le thu takiro chu Iswa Krista lo thlenga ni tia chu ta chuan mausia hun la ya khanin e thu thong hluya khan dan tam ma chu ta chuan thu thong hluya chuan engtin yan ti thin ti chuanin e anin thoi thinani until thar ama sabberan pe until thar zinga po acha berberante pathian kan tona kan tan tu na lo chiar tong khan thu thung hluya chuan chuan thlenga phuba la theitu ni wang khan a hla mani kha wang khanin mishing pa ngai te po kha pathian ma a khan an kalngam lawa tempula po khanin pui thiam te ma turan da pe chau thinani Mahse chu dan zong ron chiat tu kha enge kan ti chuan Iswa Krista aron kala khovela aron kala a khovela oma ama manga khovel chu siam ani a ami te zinga aron kala an she si lawa tia thu atirin thu oma thu chu pathian ani thu chu ron ti fam kim turin khovel ron kala cross a khan min ron siam min ron in kar dang to kha min ron thun zom sakta ni chu ta chuan pathiana kan bul oma kha Farisai te dan shefam kim tu te pokhan an heini ama mi te ponan du lawa ni ma se chu ta chuan mitlem te in ama mi mitlem te khan an shiat engtin nge ati an ne na pathian fa te ni theina pe a mi then khatero chuan an lo loma chumi te chu thisena shin an ni lawa ti sadu zonga shin pon ni lawa mi padu zonga shin an ni heklo pathian shin an ni zo ke tia chu Iswa thu thung hlui zong ron ti dang lama relationship aron siam tu chu Iswa khanitani tu ta chuanin Christian lo ni satlia tam tak
oma kha chuan tu na po kan zawai chuan Christian kan ni kan mang an huna pathian kan ka wa kan mang an vak lo huna kan da thale ti khan kan ma mo ta kan ti ta ni chu ta chuan relationship hi apoi mo me ma ka shiat na chu te kina nu pa in kara te po te kina I pasal mo I nupui mo kha phone man san reng chuan mun khatain om chuan quality time in nei thei lo chuan ati tawat me ni bial pa le bial nu in kara po kan bial nu te kan bum hun khata kan hanin te ta mun khata kan han oma quality time man tur la thil dang min ti san chuan rai lo te a he hi chu he pa he chu he nu hi chu ati kha ol me ni chuan tu ta khovela phei chuan in I nu pa te po anin chen ani mo nga tinge nu pa in then a ma in mangai hle si kha ke in ka shia jo te kinan nge Borisan kashia min ron shilet ve a mo Donald Trump pati po kai ni tan chuan kan shia ta min riat let si lo chuan thil tik lawan ti in nui zat siam nan kan manga fiam thu tho nan kan manga nge kha kan chir the mai ni political public figure khan ni wangin Mahse anupui hian ti ven ringem mo Donald Trump pati po nui zat loi mai la anupui chuan a chia tha adin pui tlatani an inkara in zom na oma fa an nei ni chu tiang che chuan keima ni kan relationship with pathian ne na kan relationship a hian pakhat lama side khat lama sha to tok lawa le lama sha to tok lawa ti khan ka kan sharing in aron soi kha Christian kan ni kan ri ke Mahse pathian in aron sha ti che I daniala khwa khurhuma oma a ompui don ani a chuak don a hlaw lo inge his thuthlung thuya kan ena mitam zok to an shwaya I pathian mai in pathian hi phatsan ru an tia an hulavani Mahse an phatsan du lavani in phatsan don lo cham meipuya kan peng chu tia attended chu inge Eliza ti po tiang khan tir ka chi sang kha tes an te na sa attend in pathian o an huwa mosia ti po I ro puina min hu ti ro tia tlang ate dan te petani chuan heta thuthlung thara Thomasan ama chu ani ti kha iswa thi nuaron thole khan ana ka mi kha ka khoi phot lo chuan ana ka hliam te kha ka mu phot lo chuan ka ring don lawati thole na kha a chan chu pathian ro pui na ronin thuam na kha kan lo an lo ngai ro pui lu tu ka juda ti khan religion kha iswa kha an lo be sei lu tu ka Mahse tlom lu tu ka aron kal si khan tu na chang zong te po hi chang lar lu tu ka vekani iswa kan sei po hi kan sei na sa lu tu ka ni Mahse iswa kan sei nen khan relationship a kan in ngai zong lo wa kan in kara relationship ya lo wang khanin a chiang thin lo ta ni nu le pa po attend to an intent mai a chan chu in pangai ton tak khani thin mai sela quality time and in pek ton lo mo an in kara khi pakhat lo phat san mo pakhat na kal san chuan zoi in I kum som in nei nuwa te kum som in nei nuwa te po in ten me kha mi rang khan ni mai ni Mahse nu le fa in zom na te mo nuk ina azom kha chu a har to ni pa le fa thisen in zom na te kha har to ni chu mi in zom na in shet han in chen le tur chuan thisen na mi in zom in chen le chuan thil har takani chu tiang chia chuan thisen a aron zoma iswa in kan tan thisen ron pe a min ron zom le ta chu wang chuan ke min kal san thin mai la amma ina min lo zom to zo ka wang khan fa patlan bau ang deuin kal san char Mahse ha aron let le chuan anu hne na apa hne na ron kal chuan alo suang to alo kwang kwa ira alo fo pani chu ta chuanin ka soi du chu vo in nia hianin har sat na tam tak lockdown chunga hian kan edging a kan omani nuin in fa te in hnuk in thisena in chom in hnute tuya in chom te po khan har sat na tam tak thlentir chen na yang ni minu tam tak chuan in fa te lockdown chunga an skulan kalsana skulan bala in hlawa engtin nge in zirti rang engtin nge in ti ang in ti a attend po nge mani company nei te inia mania nge private a pharma thokte chuan attend to nurse te attend to doctor te ni kan role thewa khanin tu na mi kan buai na hian buai na min ron thlen tir tam lu tu kani ke pokar saria zone in ka thok to chu asoi angkan atira kar li ve la kha chuan kapa ngai lu tu ka chan chu lockdown ron thlen ve le khanin manager ke ni chu company ti te kan mi som li ve la kan ya manager pathum kan oma mi papani ke pakhat kan ya ti khang kan CEO ni le me ya chuanin kai
front desk sa khan receptionist pali kan thina chan chu support provider kan ni wangin anon khola hete automatic line alo pe ka ya machine ina an lo pick up hi kan customer ten le kan clients in du wangin mi pali lai kan da thin ni lockdown ane tu ma front desk san thungam si lawa pali lok mi pani ka far langa pakhat in atangin phone alo la khan ke ma ka thutup mai ni chu khat ve khat chu ka ti thei mai receptionist na ka kompoka ka ti tur HR le strategy thil dang ka ticket kim ve ka Mahse karli vel ron ti to chan atira ni tina pathian ni na kal thin lau lo kha hunaron kal tularon kal tula atira lau lo hing lo kha hin hun kha ka nei ta ni chu ta kar ma sa pe chu payroll kan han ran ta atira ma chong kan buai tu ka chu har sat na omre re han in do na po mi tam zo kinan thi pui lai mi pani khatin an that pui ni mi chung kwa pani khat chu mi hausak billionaire an ni pui ni tu na po industry tam tak chu close down na nga ya mi tam takin na an ban line te kinan IT anga te zon kan buai lo tuk zok ta ni kan client te zong in VPN na nga ya flash top kan install hloma tu ta man ni lo ka zoom khan compromise data ti khanin hetia kan sign up free kan sign up yanin khao zong kha enge dark website an lo tia professor Oxford ta professor how online na class run kha mi panga som ve kha an account zong hack lo ni ta ni hana ron ka tan argent gold service kha tam emani mi titin chitang hi ka lo dora chu ka soi mani apo ka chu corona hi ka immune toning ka sha ka ta chan chu February thadop la ma hang ka khwa sik char thina kar khat ve ma se tu na chuan ka pa ngai le vek to ti han ka vei don ni kha chun chan po kha om lo han ko mani Mahse chu atira business an thatria lai han payroll ron thleng dona tu man ba min petre reng lo ni som thum pe hun ni ta ni pa nga ya ni som thum ran tia kan system in up pa ngai takin overdue an chase Mahse ka accountant khan mi ron thil chu Alinery tun thla hian mo restaurant som ni vel kha kan web fe kan ngai an cha chu an khara wang khanin bil tu man an pedon lo boka thla thum tang han kan post up ma company lian chin le college te po khan biran pe lo re reng ta ni acha chu athen na tira lo ba sa te nen coronavirus chhona man mangta keina ka hlau ber chu tu ma for longa ka da tambak sil mi patlem te cha ka da sia bil kan nge kan hwaya mi te kan company mi te kha thlo kan pe thei lo di khan ka hlau me kar ma sa chu ti khan an boss te ka bia ti khan chu ta thina lo chebok nen ka anin meya keima po kha h tak ka company chuan tun kar che hi ka tilenga ka te kar nga na tang khan char kar ruk na ron thang kar tu kar che hi ka thok le in tang ka thok ve tong ta tira chan chu atira leader kan ya hei ka step up tur lom te lom taka ka la ka kha anu ka manager dang ten Alinery role kan ron tha ve tong e kan ron in ti ve tong ne ti kha ombok si da ba chu mishing atira iswa ne na kan omal huai taxi kha mishing kharai lo te han aron om mai ta ni taksa lo chau nen mentalin kan ron exhaust nen ko ho cha ka ngai to na acting nge ti hli zan kam mu thau si khan ka ni tu ta chuanin karon hoa Friday ni ya hanin ka chawlu tuka ka du thu sama chan wine khita ina mut ma ka du Mahse ka thu sei tur le ka ril ro zo ka Bible he tha ka pom ka pani he da ka pom olal ba khongoi takin chakna min pero min pui thina min kalsan ngai lo Mahse tu na han ka ma mo zual che ni keima ang thau hian ka nge ka line na ni lo line di sang hi har sa do tok an kan omani kan nge min impact na hi chu wa chu min pui ro ti hin da chan Bible ho kan chiar chu heta marka ina be still mo peace be still chu keima ka in te khin dan bera chuan tui pui le tui phone nuai buai tak ni khan ke in hu mai ni Mahse swine ngoi la bang ro aron ti khan in fa te han ngai to te in na tho te in chung khur in ran na nu berin in fa te in en kol na an le khatur chuan ti lawang kumina nge an exam tur an post song te a chan chu headline mun ron kal hi machine na po mi fel tak pa fel tak nu fel tak thalai fel tak na thak nei ve kan ni mo kai ma ni to ka chu mi in na min en na po ni ta ni Mahse khami per thatta ka kanin ngai na la ya khan kan etchi kan kheng ni hang ka shi chu karon fi na ni screen na changin na nia Mahse khoi pui huna mo hanin in na thona nurse ini chuan
nurse key workers te doctor te in ha in chau ani Mahse kar khat le chia kha tuna te po lockdown an ti lenga in machine khan du in tha in khola khan in chiang lo ni lo in khol kha in sia in professional line kha in sia Mahse ti sa le thara hi a chau ve thei ni chumi huna chon kan veka wang hianin I vo India hianin I helai thu pathianina nghe tùy phone thì hào rệ nó thú à hian không nghe irin naka thì kha irin naka kan nei mi alo tin ani lo kan nei ma se kha revive le ngai thin chu mi nuwa chuan in reform kha ron ngai le thin ani chuan helai atla at an lo na I keima tha ka ti em chu tun hi a temporary don a rei don lo ma se he Mizo hianin engen na sa zo kan ti don a aftermath hi arab thak don ani economy a crisis le kan COVID hi one way a chona interesting la tuk tun ang huna kan hi mo a chan chu COVID bung a in thak to pani sa kha zakwa som thum panga thum alawa kha Spanish flu kan ti hun lai a khan a impact a kha kum za ni te pang kha COVID genre a thak to pani tu ta chuanin mi thi min nuai million som ni vel kha impact ta ni nuai million mo za tan thia ma se chu chuan enge ti chuan COVID hi a soi hing renaissance kan ti te mo kha revolution civil war zong ronin kal chuan na khani ta ni COVID khami 1930s atanga he vaccine kan ti zong te tu na te chuan kan van nei tu ni vaccine de to en kan lakim veka kha kan sharing na soyang khan coronavirus hi enge ni kan la hello chu ani chu kha ti kha tu na nge doctors researcher te ponina kan la in dirme kan la in sheme vaccine pokum hi kum thum nuwa anti chawni tani min hong dan tur hi virus wanga thia hian har sana thi an tam don re thei na anasa don a hausa zwalang tun huna opportunities tha hi lo mang tha ten khila an thlen pha khanga ma se chu min ni lova lo nge andi nge kan tiang kan lo in sipei anga kan lo kan ron kan va aftermath kan face huna khan ang in nge khovel thar kan face sang ti zo kat lai ta ka kha ni se ka duwa tu ta chuan in helai bible Simon Peter a chuan a changa Krista pathian nung fa pa chu ini tu nge ka ni zo na kha za a chang lo mani azir tir ni tin abulom thinte ni tin akal pui thinte khan I suwa kha chiang fak khan tu nge ani kha an soingam lo Petera Simon atanga Petera athak chuan ti hian ti ni Krista pathian nung fa pa chu ini atia iswan ne na Simon barjana ini hloe permission in a hil lo chia kapa wana mi in hil che ani zoke tin nang Petera eni ti ka hil boka che he lung pui chunga hian ka kauhlan karem chawanga mi thi ko kul kong khar te chuan angam lowang van ram chabi te ka pe ang chia lei chunga eng po I phuar piang bana phuar ni anga lei chunga eng po I phela piang bana phela ni anga the azir ti te zong a khan Petera nge atira sahamantu mitlom tak fin na eng bak ma shelo fin khovel ti lamo sahamantu mai khani Mahse bible nga Mahse nga tinge I suwa zui tu mi som pani singa khan Petera kha an achang kha asang em I suwa kha asha chiang tlatani chu keima ni na kan va shia chiana ama ina min shia chiana kha kanin kar chu ti sa le tharawa ti khani ta tuya keima ni kan shia kan tuya baptisma kan changa tharau thiang ni ma anointed chungre min ron shia ti le tharau min ron ompuina chuta tharau min ron ompuina sha thei tura keima ni kan va shia chiana hi anga em ani chu atam zo khan kan shela ba hun nun kan te lai tang khan hun ani to mania Elon Musk ka in shethewa ani ang hi mitlep te hin piang ani
atan chu an ratio hi claim to ka chon Tesla he a Tesla a ming putu nge ya te po he an mani version a industrial revolution chan tira nge recycle car on siam chan tu khanita Tesla te a ro pui hi katia chon Elon Musk hi ka ngai sang ria me ma se amma hi thin butut chi le he khoi mo mistake siam reng ani wang hian ma se mi na an shia chian lo chu a core purpose hi an she chiang lo ni hian ka she thina mania to soi ka nge an komna kan ngai tu anamin kaltir tu men chu ani chon tu na boy pui chu hei automated mo nge automobiles pa ka robotic tu na changa rai lote a hian kan khovel hi billion som thum vel to anga chutani tani kan universe a hi engtia rai hingi a leang chu ta chuan mishing test kan ngai tu tampe chu kha iswa pokum sang ni dana ad sang ni nu kan omta chu kha atlem chu billion som puthum le tun chu inkar tlem te ni dinosaur hun oma ice age tikhan oma huna kal zel tun nuwa hian mishing hemi species hian engtia nge evolution a hian engtia nge rorel tu kan nyang rorel tu intive khang langila rorel tu kan ni lo zia chu virus wang pon kan shema ya mishing ka chu natural selection le artificial selection ama Darwin theory de kan entuan tuna changa kumsom nga hemi tuna mi kan virus vel kan boy mind environmental scientist ten na takin tlangan awa kongan zo kan khovel hi kan fate chen na tur tla kan la siam du ni chuan kan emission kan carbon emission ti nia manga ya te an na takin antia tu na heti po hi virus ron thenga nge transportation an han car mu pa nge kan ozone pop te po thene in siam re mati nya thena nge bawruak chiar level te po nyam em ta ni Mahse chumi chu aron le zo chuan economy a bounce back turin angai le don sia economy kan bounce back le thainu tur khan na salut tu kyan mishing ti han kan nei resource hi kan teaching pen le don ani nge history of khatna tan all price atlat yam ta nge amakani Mahse heng oil price kan ti crude oil kan ti mo diesel te petrol te gas te a ma hian billion tamlu tu thingle mau lei hnuai mi kha rei lo te kum za tlem ta kan han la du token kan han mang ta thil a imbalance ta ni a imbalance tik thailo re reng ni chu ta chon chu Elon Musk kan ti chu if we can't an I can beat thailo na chuan acting how do we go along with it ati tani chu ta a hypothesis pakhat min tu manan la beng khon lo la ngai box simin intrigue chu hey simulation kan ti tani kan shia thiam da na chuan imitation te kan ti ta car nge computer games himo nge chi sang ta PUBG ten ta thenin in khel te ni ta chuan hei tun la ya po thlai ten an war deuh hi chu chuan enge kan ti chuan in kha video games a khanin mishing ate character te mo kai ma ni lem te khinan FIFA games ka khel chuanin Ronaldo kha ka du ni chuan Ronaldo le ma ha ka tang meng chuan nge PUBG te ka khel chuan PUBG chunga mi kha ka characters kha ka ni mei ta ni te khan nge games chi sang om ta tun dai phei chu Mizo po ni Mizo kholivel huna han ngatinge a interesting ngatinge mi tam tak nan edika ngatinge nu le pa ten hei Minecraft ringot te po an iPad te an phone te kan lak thei lo ti chuan a chunga khan khami ang ni tur khan character kha ka du thu sa ma khanin ko om thei ta ni chu Minecraft a chuan ka du ang design ka sia mai ten garden te ka tia han ka ti ta chuan a then tle ma rova de wa chuan in ka ang chi te ti khanin di khan ka fin de chuan ka chak maya ti khan mi kan hne a tiang khanin ram ka la duai tu ta chuan kan thu a sense kan characteristic kha kan video games tu zonga po khan alang ta ni chu ta chuan Elon Musk ka hypothesis la theory a chuan what if kan ngei to na kan thua ka hi chu khami kar inge video games sa ini na I character I imitate mo simulation I thenti rang khan he ka thuak bom la thasi hi ka ngei to na hi robota ka du ang te kenan Alinery kha kai ma ang kha siam tai le tu na te pon siam to tan he then tu chi sang rang a thenin nge domestic worker aten manga athente phe chu hei le ma nge mi pat mei chat na toys anga ti ang te po te khan ta du chi sang as genre chi sang kom don ni tu ta chuan kan control the si lo chuan can we go with it
te khinan Alinery hi da tai la kabula hian siam tai la keima kha chu tu na phe chon engkim kan clone thei vek to ta ni kan lo dam lo ni pon nge kan tissue kan sela tangina lak chua ban te po siam thei ni to a tiang khan he man ni tu na po kan company mi kan ten a furlong how te chu nge PPE kan tla cham ma te khan in 3D printing a ten lo nei to kan ma te khan mask kan lo siam te khan an thei to khan khovel innovation kha asang to wang khan ta khan Alinery ang kha siam tai la ka thua ka kha ta khan ta tai la Alinery kha lo bawral thei Mahse Alinery ka du ang kha te khinan okay ka age ka set tu na kum som ni pariat kanita yes I like to be 28 forever tam so kan du mai the ni tro kum som sari somriat tar zur ni kha kan chang wak lo mai the ni khata chu mi hun chu alo ni chuan chung chu lo thei ta se kha ka possibility lo ni ta se mishing te hian eng ang nge kumsang khat kumsang ni hnuai han ro kan rel thengem thuthlung hlui kan en chuan kumrei ta kan damani kumzanga adam rei po kumzakwa ten tamani nawate po mo kumzat ni thei nunga longan to kani tu thil theng possibility ni chuan chuta mania ka ho kan ho lam chu putar kan thil kan pati saka nge setting bel kan pasiam saka computer hiani kan han enta computer hi na hardware om ta achunga software om le ta min problem an nei kha enge symptoms an han soita chu ta chan hardware ni SSD thak ngai RAM dik lo ni hi ani lo chan Windows upgrade ngai kan han ta kan soita so website la man ta se WordPress ti chang han soita chu mi kha chu chun ta ase tunge computer khasiam tunge computer siam tu khan khang zong te anawa chuanin nge coder te programmer WhatsApp te tuna te po Zoom kan man mek te siam tu hian coder ni ta ni thu chi sang type pa command pheta ani tu ra hanaron function mai ni Mahse khang zong siam tu kha mi kha he ta Bill Gates te computer ti ra chang lian pui te wire ne nan te Mahse enga tira om chan atira chan thu khaw mani chu thu khana command ta computer kharon ni ta Mahse computer khan siam tu nei ta ni akyang emo chumi siam tu ina arem fel lo chuan ani na tur anga a structure lo kha chuan ani tur ang khana function thei lo ta ni chu ta chuan min siam tu van pathian ro pui lu tuk thu atira thu oma thu pe tu hian atam zok thei te khinan chu enge Charlie sate po an hu tle wa chu anni chuan scientific base fekin an enta thil khovelan ena Elon Musk te poni ta se aro puina kha an hu zela energy flow ani antita chuta chuan energy flow kwal vela hei Stephen Hawking te haute poni ta Big Bang theory te kan ta universe an kalkwala at Mahse a credit kha pek hi haranti ni chu isua kha an han en thina mi thuthlung thui farisai haute hun ang che khan mi tom te mi nge crossaron kal nge engtinge kan ti thingcher tu fa pa kha lo ani ve si wang khan te khina Mohammed lo oma Islam sa kho zui tu kan kai ni Christian credit ron pe ka har me mani chuta religion sa khwan anga kalpui diklo kha an lo tam sia chuta chuanin it is scientist ro pui ta te pon an hu thel ta ni chu scientist te chau pon ni lo ke ma ni Christian nge te po hang kan hu thel ta ni chu ruai tu tam tak te nan pu pastor te nge pon an hu thel ni an hu thel dan chu pathian thu kan chia thu thong thui engkim ziakil an shevek Mahse relationship a khan isuan en khan ngai zong lo isua kha an isuan shia tira kharau thiang hima a ompuya in kha mi relationship a khan an enter thin lo wang khan huna local zela an humber po ma saber po an humbera chu minun chu kan thleng thina revive angaya revival kan nei na sem ema Mizo rama kan ha na sa thina ni thim thua ni nauma thim thua khat nauma thua ni nauma a thua ni na ron thleng le huna chuan tin nge kan milim te nan soina sa mitlem te an omanga chungte chuan khovela helicopter mangten rawan relanga pathian thuan shilanga zai ona Israel mi te khi an washit harang ti te nia ke chu hei taksa chet na te no nei mi te kani thina wa han heng tiang te hi kangai thina kachia thina non kala ti hanin ka in kom hlom thina Mizo Zofate kan special lo nia
special deuh in nge na te hi oma chu ta chuan kan special na zo ke ro chu isua krista in a min lo shiat na min lo tuar sak to zok na ke ma ni aya alo thi na min ron shiat na chu ta kan va pom mei kha mi special la petera po sanghaman tu mei khan isua krista kha a hre chianga adua amana nang chu pathian fapa ini ati khan khita choi san ni mei ni sanghaman tu thin khan mi sanga chuang he na pathian thu a shila tir kau ran ron omna khani ta ni simona lungpui mi kha simona tang khan petera lungpui lungchunga thil kan nga lungchunga cher chuan chu a ngeta ni chu kau ran kan ti khan hemi kan kau ran kan ta biak le presbyterian baptist ti hi pakhat kau ran pakhat ani ta ni belonging ani ta ni mase believe hi adang de ni kau ran chu midanga tanga pathian na kau ran na ule now te zinga kausan ring lo mi te na a kausan na khani ta ni temple te nen te kan te khin thin ta ni chu tak chu pathian rau pui na le om je he kan hu fia thiam chuan adik em a chiang em a scientist hote Darwin theory te chon Dawkins ten Elon Musk te hoten an hu energy flow mai kan ni ti te hi iswan nen khan chiang ni ke mani chu ama kan oma ke ma ama ha ke mani a khan oma ke mani kha ama khan kan oma chu ka han chua ka mi chua kan claim to sia ni tla tur hi ke aron langa aron en phu me a moi em hei tv sa pram kan kal ma chon tv a ba khat yang ro moi te kha kan mulama chu ta chon tharau tiang le mi ha mi ron ong pu ka ta he chua ka a men hi ka ta tang kho ram noi a han ka ta eng hinge mo ka ni a mi hriat reng le ngo eng hinge mo in ya dam do in chunga I tong trai na changa pathian tharau ina om pui tlat I ti wang ni lo nang ma ina I hriat le nang ma I that te I fel wang khan ni lo ma se amana hriat na zok che wang khan ni ya chu wang chuan in voi na hian Mary Magdalene Mary no chi zuar thin kha mi zong in lunga den hluman tuma I swain eng tin nge ti sual na nei lo chuan deng ro se ti atopa chuan tu man an dengam lo chuan va iswa phim te kan en chuan atir tang atop thlengin iswa bula khana omani iswa bula hian tu po hi kan kimani chu wan chuan ke ngei po hi mit chetak dik lo tak fel in ngai thin phim nge fam kim lo tak khanin vo in ya hianin karot ka thu soi tur nang ma ni ma karon din chwa pui tur po hi as ahar sa ka te mem a nok noi ka ti kha a chan chu karon om ha helai huna karon kalma hianin hun sang a kum som pariat kan ni tangin mizoram ka chwa san to hela UK Zofate karon kal chantir khanin nuam ka ti em me chu buaina hi om lawa kanin mangai kanin po nuam khak kat tilu to kani kaushan in lu in du na te in lak ti ang chi kha om lawa Mahse hunaron kala kan shet hewa thil thleng tu mi hi atina em kan ri ruana thian thin te kan in thian lawa in mangai thin te tiang khan ni a keipo voi khat lai chu tamzok te po hanin enge ma ni han fian rela ma ni han kalson kha kan du ni ma se tu na hianin kor heithem virus ron thlenga in khang ti kai ma thazo ka in sha na te fel ni in sha na te nge ngai dam deal turina ngai dam in deal thailo na nun zong the kha kalsanila chuanin virus awang hianin pathian zara in hungai lo te ka in huwa mel thar ka in huwa alom om lutuka hemi aron zo huna hi chuan economy din hun chet takara po ding thei tura mi huai sen kan na doctor fel nurse fel home worker fel sipei cha mo chu ko nu cha